Thina wa kwaga ngari cia kuhoria mwaki kaunti-ini ya Nairobi ni ukunyiha ni undu wa ngari cinya iria iheanirwo iria iguteithia guthaitira mitino ya mwaki. Aria maritabanagia mihang'o ino ya kuhoria mwaki ni maamukirite githomo gia mutaratara ucio. These 4 fire engines will add capacity to the ones we already have so that we'll be able to reduce fire as a menace in our city. Governor wa Nairobi Evans Kidero ni amukirire ngari cikuma kwi barothi wa bururi wa Japan uria niwe Yoshihiro Katayama. Ngari cinya irihuthikaga kaunti-ini ya Nairobi. Akiaria riria akunengeranaga ngari ici, barothi Katayama augite ino ni njira imwe ya kwagiria thiriti ya mabururi maya meri. Those 4 fire engines will go a long way towards increasing the capacity for timely and effective response to fires and other disasters. Oho barothi Katayama augite kigomano gia TICAD ni kionereria kinene ati mena mwihoko munene na mucio wa Nairobi ta kundu kungitabanĩrio micemanio gitaro-ini kia Afrika. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Wanjiku wa Wabiru.